ka Nyutrap Achek National Movement New Shillong Circle mentaka sengi sajan ka khatway tarik na wing araja arpaulai kalayo ban penlong ya gajing lekai kenjat bol ke bashisngi ne ya kebalatip kum ka one day knockout football tournament ya kebala penlong hamadan ya lekai jong ka shnong mau diang hakani gajing lekai lawan ban yashim banta hadu khat sautali ki shnong bat ki club ki bana du mau pedang hadu isharwan hakajing shishai kani gajing lekai la thmu ban penlong bet tang shisngi Henry Namar gajing bun ki club ban yashim banta Om Shimlala Shu ban pendep. Ha keba gajing lekai ka sa menta satang ke semi final bat ke final ya keba kinong penyat kin sapan benapat ya katarik ya lekai. Ya kini gajing lekai lawan ban pli perda de uba Arito Sings Iem. Uba di uhen mentrai jong uba penyat Sings Iem CEM ke KHADC uba longkum ukong san. Ha gajing dan lang uba William Nongklau ba lamprang karbani presiden rang ba jong ke HNM ki dekot ke HNM bat ki pat ba bawan pet kai. Ki tim ki bala yo rung syaka semi final ki kan thop ka umro B kaban sa aireng persya ya ka nangkiu syaprang bat ka veteran FC kan saya kun persya ya ka yateli lang kani gajing sim jongpi gini ka lat penlong ye gini ka one day knockout tournament football tournament kade ka ba ngirong ipi ba kade ka ba dan kam hadu kata namar ba ki kun samla manta hapring ki jing kedu kam kedua jam dari don pat ye samla jungi badan ye sap paper kamtam ka banyele kai football orang ipi kene ko om presiden mene ba kam dei shu kene ban shilia tamasa dari ka dei ka kam ka ba wah ban pemi ye kita kirang gen sai kirang ki ba tibet na kene ka dom dan iba punya mi ban shim menta bat chi district level chi state level what should do in national level ini i menta haki klub ke paper nak ni ke celah juni kila shim menta ke paper ko maka elite haka ASL kila don kila ya yo shisha kata kabu ba kedui tak isap is talent kiba kidan lagi dengan kerpa di pi isamlah kibaran sap for ba pidai banyak Simkia, namar ba anong ipidar pitreitom, pidan da disiplin pitreitom praktis, may basngi anong ipihakaway kasni pinsalong kita ki klur na nagani kecelah. Engai kuplay ki nongkin kam, jongka HNM New Shillong Circle kipala organize yang nega turnamen, kumsi benta ban pentiu syafang yang samla bersab jong nega dong kathai New Shillong Circle. Namar ni sumpu bakas football. Hagan ke juk menta kam deisu ketamasa. Hendrai kadai kata ka factory le ka khana kapan aikam ajam ni khun samla ki ba hapreng jong kajing keduk kam krujam. Te khendiat ngan phai saga jire kai sport. Kum ki samla jong jak breu kam tam ki don sap ki dei ban kam hop ki sap ki don Hoi sebagai jengi kun, kindon baik kibajok, kindon baik kibaram, Henry Himdai bandu mensem, Hidai banyak kun baik terang, ban peni lagi jong ketalan ke mau play IP, bayolese piram menta, Henry Himsai job hagawai pat kesni. Come on.
Risma.